Na bwariti biashara thokone ya Kianja iberite ngavana wao Kawira Mwangaza akeza kuonoka kiarene kia seneta baririkane na kubarugurira thoko bakiaria baugite ibethiritwe na thina ya ruji gwa Kagita na kinya wagibwa Kioro na kwino batu baririkanwe ore nkuru kiborite kwithirwe na ngwataniro gatigati ka ngavana na seneta. Ondi rwarirwa kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kumakiria mzizi bunge ya kaunti ya Meru kinyetwa mbunge ya seneti riu atongoria mwanya ba biashara thokone ndithi ya Kianja ibauritie seneta bao kulelia na undene muno rwaria roba ruita bataruite na njire mwe wendi bwe turi ya biashara bathoko ya Kianja itukuromba kinya seneti ya ile mantu ya na ume untu itweregerete mantu ya manene ya mama untu pengine mantu yake akuthira mantu ya yakabwa Bwana Kathuri Muronge na elie one Meru na ele one Meru ikenda ambetethie no ntukura kwa Meru no kura Kathuri Muronge na kire antu bonde kwa useneti ya lelie imenye Meru ni athurite muko witwa Karimi achinda kabere na arengwa kwa wibo karaka bate kwenda mukana twetiaraka na tukimenya na baka ibo bakume inyankulukie bangi kwa useneti yake ya watia ya mwinga yutera Meru ngwijo wera barairigirite na boria ya biashara bayinyelete na inyamuno ingwataniro shokera renge kire atongoria kaunti ne ya Meru nikenda boya ntuba withire bakagunika itukuromba MCA bawatanire na mama ngavana wetu rathurerwe Meru kaunti yonthe bawatanire nwe kenda bambo turitira ngui mama ntekona nie na thina ka utangwatira itangui no ntukinya otengui aranjiriria otembechira tengwa ma MCA ndaborompa kirundu kiugita mbaite kya kuinyangania na mama ngavana wetu choke ibwatanire bombe oturitira ngui ngavana bake akumbikana ngavana ibachoke berwa ibakarende bawatane na MCA baya baturitira ngui nikenda natu miaka 5 wambere kawere nkuthoania lebora retetenio na ite lebo nikenda muntu ngui chiawe akona ngui muntu kire ondi akona kanambe jana kanambe akona ngui ikuriteka boega atendete kuria o bichine na re ikenda iria mirandi na boba kiuria ngavana Kawira balika na mirandi mwanya iria bakinyithitio bicine we ikonie kwagirithia thoko eji iba kuogua bobone na mirandi ya ngavana akia kuingatwa twino kwa nuntu thoko etu utawala burabura ito thetete mantu acendi na iturai twekwe wambureki thuru shendi chiite wakwa endi turaikirwo kwa ringi untu mama etu turaikirwe MCA betu ibaretire ba mwimpichi tuteona wichi ndariwa rwero ng'ombe rutonekana na inya muthanga orira ngavana orira MCA Karuri ariko no ro muthanga rwere uturwa ku nkiripotera Weru TV kuma Tigania West Beta wa Kelvin Kimathi.